Hello, nabon si Kevin. Sanakhang Hinkho akan lim kenin Sanakhang Hinkho bezo si le subscribe bol zo si in sing cha channel zong hi subscribe ni bol pi vinang sing cha channel zong hi ke mama bol hi in anina hi kamana hi in is chun Sanakhang Hinkho bezo si le subscribe bol zo si nong sing cha channel zong hi subscribe ni bol pi vinang nei support vin ti a tim na kan nei vin hi tu ni video hi tai ke long imotawin ipi chung chang thu ham student visa lekha simnom ho USA ahung dinga hele ipp cha he na pha ham poi moham ti chu isei khom deu hi in video hi saw mai the hi na thum ke be winang na ba chai ti ngole na ngai chan ho na he nom ho su ka sei thing lo om jong le comment hin bol winang ka sei kha wa na chom pi no comment hin bol winang athum ken wedding in kan ti min hi jong le koi ta bang USA ahung no ma emission process chi ding dan le he dinga poimo ho do nom adong kha ma hi le hi chi channel hi chi Sanakhang video kisim pen hi a link share binang anaba sa ding kan ti min hi mi tam ta hin in langa ko na America hung nom America hung noma le kha sim nom mi tam ta hin ke hilowa amuna ho hi question to do hi pha sa i do jing hi in na ahin dong hi atam wal phan hin ki ho hin na hin do zo siu hi ka reply zo lo ka sei pi thei lo na hi vin ke bang hi ka hun na hi kum nga lang thinga hi ta in kum nga ma sanga apply ka bom na details so step do si chu ka he nong ka he zo ta lo ka he wa nga ki khia zo dinga hi ta in chi a hi tu tha li la hung hlung ho to ka kyo nong kan koi dinga hi in chong le ke ma he do la al hang pi a he ding ho i sei khom de wa hi na America hi ilunai le hin mo no mzinga hi po in America le khasim ki ti chu aha sat nong tamatam anu nong tamatam hi in gam khang to hi ji a chu kiman cha dan jong hi ki khela hi in langa to a ki tamatam hi in le khasim ho dinga ahung nom ho dinga he dinga pol moses focus bolutin aha sat na bai na ho chu video dang an se ki na hutin to hin koyam khat chu America le kha sim dinga aki go na hele ama se pe na a boardinga pha chu passport Indian passport ane nga hi in Indian passport chu apply bolan pa chu ne hello wa jong hin se winan sounds video sim ki ding hi in passport sip na ding chu tua e ho dinga phaila aboita in Guwahati yang same the Dimapur lang same the Kolkata same the a in passport sip dinga document appoint mo ho chol hang pi a address proof to Aadhaar card license so ngai hi in bailam ta ong sim the hi agent hoi man cha lawang sum sum tam ta lao hi in e ma ta in a website ya passport kendra website ai lu na isi ma hi la khun ha lo wa hi appointment la ding document ho ki chai ding appointment in nei phat le chun appointment in nei na muna chi a e document ho so bola zeu tin zo na ma ho in amuna chu imin ho ilim ho ala ding fingerprint ho ala ding cha chu Indian passport ki ne hi in man ha lo ta ki bol chai the hi chun passport ni apoi moi ti ba jiga se hoten abana America na hung no ma hi la chun lekha sim ho dinga chu tu la tam zo hi lekha sim ma hung na ji chun na to hola hung ding wang chu thil bai te po ni ho ding in chi chu tu ning sei the hi po in ithiam khana software engineer to lam khana hi alanga ko na langa organization langa ho hin langham ka chunan de tumanan ko nen ko lo ngal le chun na to langa hunga la kuna na to holing ti chu alampi ambe se poi hong ka hepo in na tong no ma langa America hunga na to ding ti ho question no bang chu ki ho ding hin ansel am poi in la lekha sim nom ho koi ta bang chu America tolsa hi hanang New York ngena hoila hi jong le process ki bang hi chun lekha sim nom ho in na lekha sim nom na o institution khat chu college ham university ham EP ham na sim nom na o college so aso admission apply na bo masat pen do hi sima sanga jo passport nei ta na jo tin na chun online na tu la hi online na apply ki bol hi in na kai na nom na sim nom na college aso online amo website ana lu ding online apply na bol ding apply na bol tin na chun process asa wa saw ding hi ti chu step pa jaga ase hotin a step a thung ken se jong la han online applications to amo instruction dong ja su na follow ding na chi ding hi chi process achun
recommendation boarding hong hung umin tin la chu nang chung chang thwa nang recommended boarding pastor la hi han nang academic hi han nang ai lo le a theological lang hi han nang hi long le ni ngai loi thum ngai loi ding hin so chu na boarding hi chi online process chu na bol chai ting la chu hi chi online process chu nga chu nang ma na lekha sim na transcript mo zo ngai ding hi in MA level a hi le MA na simna na certificate ho chu hi third party ho spectrum hi in WES hi in amo ho through a chu evaluate na bol sa ngai ding hi in hi process ong chu ang na het nom valid atun dai se ki ding hi online process chu na chai ti nga hi le chun admission chu college ai lo la institution ho chun admission apply na ball pen so I hit accept jo thing lo sen I-20 na mo deu I-20 ki ti chu form min na hin admission na hin ball hi a ki sang tai lai na kai the tai ti na lekha I-20 ki ti I-20 na mo zo thing la chun visa application na pat ding hi application ma sa so admission application na ball ding admission application so process sa awa sa wa hin na admission na mo zo thing la chun I-20 nan pi deu hi I-20 na mo yo te le chun visa interview adinga visa application chu na pa dinga hi sa adinga chu process ki na hi chu visa chu interview na to wan mo te le chun america na hong the dinga hi hi ka la chu niaw tam ta hi nga hi chun tu hin tu ni a hi chi video aman dinga ka ki ho pi pastor gen manga hi in evangelist paumin lo na hi in nunga khol nei nei nga hi amo thum to ka ki ho no video hi sao yong le ve win nang na ba chai ting wa hi le hin amo wa ko na amon a sei wa ko na na he do ana pha chom pio dinga hi in na do be no om ba hi le om dan chu visa application bol dan hi hanang hi chi online application na bol na over sti ma neo ho na he nom om ma yong le hi chi video no ya hin comment hin bol win nang question na het nom atam dong zu ya chu specific ta a video chom cha chang hong ki sem dei yi chon tu hin ka keu no hu ve ben nang chi chu tu ni video chung chang thui dei ta na hi e chun lekha sim nom ho in patia lekha na sim ding wa patia lekha na sim nom ba le chun na ho na ki ham bolongai chi video ki se ho tai lo wa na hon jong english a hi na hindi a hi jong le tu la youtube ma hi apply boldan ho visa apply boldan ho lo wa hele online application boldan ho thil tam ta hi mu the hi i chen la ho khol win nang google bol win nang hi lo chun tam ta he do the hi na chu ka sei no men tu hin ka kyo no chu ka be ho te ama ho chang hi visa interview at to dan le visa interview to te ngai le chun EDP he na poi mo ham chu le ato ama ho visa interview ang to na wa ato masang wa expect abol to ato zo wa ang lo hin zo ti dam visa interview ato wa ko na su ang to tha ding ho na visa interview a chi ding ho he ding a si to mong share ni no mom no ho no experience pa hin share na pasal gin ma he ma hi tu ko ma hong hi in ama interview to thu se tin na ba nin go tham lo lo se tin chok ke le no nga ni ba an se tu in ama ho in applicant ta ho dinga 2 point mo he dinga adai sa ho sila sin phante mà sẽ bên cái bao mình hụp chung à Sanakhang channel lo mà chung cái bao thu sẽ về dễ chú tu mà ba na hông đình họ interview chỉ đình họ và để trả cái gột nó thế điều hình nói tên bạn bạn xem tên cái mà experience some làm tên xem cái tiếng visa USA hông đình à visa interview à đình à cái gột mà sang à neo khát chú neo nervous cái gì thôi à dễ chú USC hi abai poi ti pa chu min ana sei jing hin a hin la hi chiwa nga chu lung kham ning hi de pon ama sepena heading chu hi le ke ma head dola hi ipga chi ding ka hin ti pa chu hin aban ta le masanga in a sim ho in a ball ho persa na dinga matriculation in a chai kum ho graduate in a chai kum ho jong ti ho hi hoi ta head nga je tam ho jong hi simple ta nei ba nga ki dong ji hin ala hita chu ke hi ai le ke chi dan neu khat ki khial mi na ho na sang
Aji chu Netherlands kum li le ke economy hin interview neo khat a bejap ti dem na interview ka chi ma sanga chun loi ha konin ade a US a chi ma so ho a konin neo khat advice kana lain amona sei chu na chi ting le lung kham hin a hin la interview wa ngai che yo si document so yo si sa bon che ka ling se na ki pu phole ma sa lung kham na dem poi hi chi chu hin number 1 number 2 a chu hi le mi hon interviewer hon nan do pau chu a hi chat don bu ding sei yong sei tambe se lo ring phep se sa don bu de em ta sei khilam kha jong sorry na hi chu hi hi chun interviewer ka chia hi le e do ka sei de ta ang pe na ma se pe do chu le pi na sim am ti hin ken ka sim chu kan sen aban ta le e do chu ni nai do chu hi le hoi lai ho na him tin a ka sein kom na ka chen na ka sein chu le abana e do chu hi le ipi na sim ding ham hoi lai university a ni chi ding ham ti hin la ban ki rai do chu hi le US a na chi ting le hoi lai muna nom di ham ti ho hin hoi lai muna ni ge di ham sponsorship letter ho ti ho bon a document ho jawa chu so ka bol hin eta chu ke a chu neo khat chu be jap ding dan hin mun na nga ki bang be se lo bang ka hon e chu ka ga ase a hele document ho le check a bol in visa chu approve heta ti je ke a chu jiwa chu 3 weeks jiwa chu visa chu in pio department passport mang tua passport manga ko na he thi cho hi le i biodata na i le kha sim na akuma zo siong hi ti a ki me chi mai da na ki me chi ding jong le document angai din o se hi ati a nei ding aman an thuma sa ho pi o pi thi na abang le ko an thum poi tai pi lo wai lo bui ti na suppose interview ball pa chun bank statement a hall ai la in kilo in kilo chun oh bank statement money ati ti lo ja su ama ko ma proof no. He may not ask you, where's your bank statement? Everyone asks you, you can be proactive, you can provide, this is my bank statement. Now, this is my experience at the same time. I left department to in, go down low loan in, to a pasumang a salo, at no no at no na. So he on top of apply both of what in a point more than in, okay, nice in. Go down low loan on my bottom of the end, I'm experiencing down to say this department there. Taya umangin habib chuan seitan sei bedding chu a hiale ke ma dei sa dana hi ke ma ki go dan chu ne khanin sei kating na jong le visa officer ho hin ipidinga or you na chu sam ti zong thei ji na college tam ta la pidinga or you na chu sam atiala ti zong hi ki dong ji hello for example ke chu professional counseling dinga I-20 kamua dinga chu visa to ka hi ja chu why counseling ti jong ai do na ya chu a college jong ipida or you na chu sam ale pidinga chu subject na chu sam na ti ho hi common question khada he a chu ipidinga or you ong ki tia le chun keman answer tam zo le ke ma kan ki go dung zo ya answer pa chu hin sei le why or you at yan chun or you hi kasim nom course le measure chu or you in anei hizia chu ka apply a hele amon accept a bol of in hele mundang college ka lo ya chu I think this is the right place for me na tiding ya chu chu answer khat kan ki go na chu hi ya chu abana tildang tam ta hitting around the bush of ball be se lo na ball lo de specific chat chana chale ke do kino sala why counseling ati counseling an tia la chun ke hi in langa chu ministra ki mangcha ka hi MDF ka chaya ministry ki involve ka hi ya chu ministry counseling hi apoi moe counseling hi anit sa hi ya chu hi chi hi asima ka chi gu de hi katia he na ya chu in langa anit sa hi
ya ji chi in langa minister anit sa hi ya chu hi asima kachi gu de hi ti le chun ki chi sa na hin na ja ko na sama chun amount chun atia ja ko na chu pinjong kapa hi pastor hi ti yong mention kha ji chu question hi my answer I bol na ko na hi aba next question ki sim do the chu as ke yong hen kapa hi pastor hi in ke yong church ministry involved ka hi in youth ministry children ministry involved ka ti kha ya chu na pa chu hoilaya ordination chang ham ti hung ki dong pe ki na as ke yong chang kapa hi chong to baptist churches association na pastor ordination changa pastor na ato hi katia la chang atia within 3 minutes tabong heading na short pon na cha ko na chu your visa is approved atia ipg ne chu ka sai no na Thank you, Lord. Kita saya ingin nak tahu question yang untuk tunjangan untuk nombor le komen board na dia tu ikat tai. Okay. Next tu hin nga ning boy nang te mai ho yin tiu tin ama ko na ingai tu chu hi le tua pastor gin mang hi in evangelist lu in ama ni ase hai na yin ne no me ek nang chu le nang ma in na course in lang na sim to tua la nga o yo na sim pa hi ki bong lo chu na na stream man hial ding ai le chu nang ki bong a ka ko chu ki boss nang in don nam chu le ita wi chi ti ngai le chu dressing style na ki bong nang ho dong tem khat se nang ngai dan se te cho se yo interview chu ke question hung do ho chu hile amma sata chu ipja US khel khalan na chi gut ham na hi che khorsi India lo ham I think ken ka don but na chun US le India chu ka compare in hele facility so imazo si chu US a he a hois in ken US ka chu se katia aban le ipja hi chi specific university ORU hina chu samatele ken ka don but na chu hile hi chi Christian university khana hen ke kapina ke pana Christian in sunga hong seilian ka hi ze in ta sa le thagawa ka chi khoma lekha ka sim theina ding hi ja che ORU hi ka chu se ka tin achibana chu hi le ke ya course chu India chu hi le ME wa political science ka chai hin mi aka la gyal dana chu ka course chu relevant lo he a hi wa ken ka sainom chi le sports course ki ti hi imazo si theology han lang counseling han lang imazo si to relevant e ka ti no me aji chu ta sadam theina ho jong hi sports a kon a hi lo exercise imazo si hi uma hi je in a le iphan a lungel a hi lo le imazo si fitness lang ho jong hi sports a hi je in course zo si theology han lang counseling han lang education imazo si to relevant dan ka sain aban le ka sainom khachu a hi kit le ipihai student visa chi dinga hela mi ka to sleeper to jong hongen na aka achon mi interview sleeper kabut in kahung pa se atia chokula loading student hiala student ki wanding dan ta chu ki wanding aji chu hitia visa officer rakun itabang lampia na evet hamti ke sai thelo chu aka chu dressing je azong boy thei hin aka chuile ipya don but loading dana don but chi ho jong umin a hi thei chuna he student hiala student ki wanding dan ta he thing tho dewa chiding hi ken ka dei sa in numei hian lang pasal he jong le na ai pham samba the thu jeng hairstyle za chom chomana itia he a hi lo lam ta ki wan thi ken ka dei sa lo khat he tin ka sei no me le ga elbeding chuna amon si na onan si yo ku na elbeding churi sa le apply in university that any institution where you apply for admission you should know the history about college Christian university na ki background simma aban le koin ahin phudo ham iti kuma ki phudo ham azo hele adi set na che university he to sam hi ja cho to sa background jong to ka sim chu kan thing ta sai dia im azo si ka cover and then if endo kha na ki ready ding a hi lo le if han US system grade ho jong chu ki het ngai na im azo si ipiti saidam enabling class 12 iti aki pasam 10 iti aki pasam BA iti aki chai ham imazo si hi het ki ready ding ka dei sa ine ai le isu
interview chung chang tho experience thu se bai tan ai la tu hin application process ko na detail hi on le step ya ma se thi chona no he na zama sa apply boarding step pa ko nga se ne ba na ga step ke boldan ta hin se lang na I boldan hi uluna zong achom umanga zong achom aban le gigin ho zong achom hin na ken ka hin bola choila ama sapena hi university website na ki apply ya chia chu amawin ipya apoi mo dong zuya ke ya zong chu ipya final transcript ho chu apoi mo ahi je achuna che manipur university in oral robert university athot ding chu gal je ahi ha asat je achuna ken hitia hi ipya international link ti dita spenton ho kana ki bolen na paisa ho zong ka pen chu final transcript chu cha spenton de chun university Tulsa University or yu pian zong athonin ke zong chu akopian thot na cha kuna chu recommendation ho zong chu ke huna chu mi thum hia na mi dang hona bol ach mi ni zong au min na hitia chu chum cha hin au min na hicha transcript ho chu spenton de chun university athot ting ole university hin an wedding mark ho chu hong verify deu na ahong verify chai ting ho chu le ipyam admission chu ki accept loading ham ti ho na ai khat ngayo ke ho bola chui le ipya university website ki pan hin tin na cha ka bol pan tin koi ta bang athanum ta hodinga lunglut na nei ta hodinga chui le ken ke ngai da na chui le spenton ho chun ki bol ma sat hen lang aban le university azong apply hen hilana hun sot anga lo de kya bang jong chu ipya emergency thana kai khatin tin paisa jong extra ka sen kit chawa hitia chu hum ki bol hen tin ma dei dana chu bol thei na chu aiwa a process chu akikin no ding ide ai le khuti thei ke ya chu admission ho ipihai hung accept phata chuna hitia chu hum kinga en tin azwa I-20 form university no hum thotna na I-20 form ho hum thot chaiwa visa ho ipyam a slot ho hung kiwe kia chu a visa slot jong chon nom le 26 January chu class ki pandita a slot kit thelo ja chu ke akanga kin a July a khum bol na jong chu ipyam a first time a hello wadinga chu ki su boina thei tam hi ja chu ama won a bolding nga ka dei chu hesa ho ki guide cha hen lang a hello jong le ke banga hun nei lo nei kha ole hitia hi ipya consultant deudan no ku 41,300 kapya aji chu ama ho visa slot na ding se book na ding se chu hiza chu ka sen chu aji ipyam hichi chance chu kaman sa ade chu kanat ti za ji ana I chalo hela kanat tup mong hi ja chu kana paisa jong tam ta kana sen hi chu thank you ai le tu hin lulunin alhang pi a chom lam ta lekha simdinga US a lekha simding hon apply a bona process ona process dan so step to gang chalin sau ta jong le he theding chunna step tham kha ga se yo briefly ama sapena hi mi gama chi dinga ki hi ta ji achu nei dinga poimo ma sapen e het sau hi jong le Indian passport na chi hi nei do ma sapen ngai ne hi as Indian passport na nei ma sapen ding a hi chu na nei zo te nga le chun next day ma chu hoila university hong le ne apply na ding mun chu university chu nang mana ki holding akiche ga sedeng ke ma hin boldung zu ya chela ORU Robert University Tulsa Oklahoma USA hi ka bol hi chun chi hi ke hin ke mention le chu ORU chu na simding hi tia le chun ORU ho a website na loading cha chu nang man account khat na ki hon di na account na honding na account chu na email jong na ke het de hoita diary na ji dol ding na password jong na ke ji do de chi chu avel na lut na het lowal avel na hona le hil nangin langa na honwa nga chilanga he double ana chi ding he na akop ko mana chi the chun ke bui ke the as a once na lut te nga le account chu na email za le na password chu na ke het de avela na lut ke te nga jong le hichima ma chu na lut ji de na fill up the cha na fill up ding na hello ma le na ki gel no ma la pet na ke no the thua chu na chai vai na chai the lo wa jong le na po do ale na nung lut ki te la ban chu resume na aban bana na bol the he
ya chu na lu te nga le account cho sim chu password na ki koi tu ding na ve ding na hello o ma le chun na po do ding a he ho na ki do ding cha chu na he te nga le na account ma chu na nung lut ke na abana fill up na bol di response na bola le na chakhat ve submit na bol te nga le chun som khat na nga di he response university a ko na response a hung ki te nga le ipi va nam a first pen a form na fill up chai ke te nga le response khat hung ding chu recommendation jong hung ki ti the tai na cha chu is that collation recommendation is that angai sa ham ti yong an sai ding he ke ya chu hi ya le thuma ngai sa we na ni chu khat chu hi ya khat ni hi academic a hian khat chu hi ya le chun religious na recommendation ngai ya chu ni chu academic a ka bola khat chu religious pastor ho khat ka bol sa he hi chu na bol chu na bol zo te nga le chun nang ma college chun response an pi jing ding hi nang ma testimony hinji o atiu yong le na ji ding na thot zo te le na nga ding response ba na hong ding na ke he dollar chu hi chu na bol te nga la a chei na la nga chu na document ho na se hi college an khat ve chu amo form na fill up chai ke zo te nga le chun nang ma India na certificate ho zo si chu transcript bol phat hungin tin na college ma chun a link an thot ke ding hi ya chu transcript bol na ding yong chu company chom min tin spentran kitiloi scloraru kiti na lo mo na ka hai gam ta WES kiti na an koi di hi chu nang ma yen na dei pen company chu choose na bola amo ho to chu na document ho na thot na fee na ki pi ana eta chu na link na nei di we hi chu chom khat hi college ho hi chi form ho nan chai so ke ya sorry fill up na bol so ka college to na ki ho sunga college in spentran ho ai loval evaluation team ho company ho tan na hin ki ho sa te nga le chun chom khan hi university ho tan ki ho lo de silent anom din na na thil na document ho zo si tu amon evaluate and bol chai ke ting evaluation company chun college an thot ding amo evaluation company nang jong nan thot ding chi ting ta le chun university chun accept he hinayan ti tel acceptance nan bol de na acceptance hong hi ti nga le chun I-20 kiti ko na le kha chu na hong chan den na che ko na le kha chu na hong chan ti nga le hi chi I-20 a ko na chu nangin DS-160 kiti form fill up de khano mintin chu na fill up ding chu teng da visa slot ho chu na nga ding ai ta na he da chu visa slot ho chu na nga di visa slot cha hong ki hon le cha ko na visa appointment na ka kila ding appointment na ka kila zo te nga le appointment yon chu na mute le nium ke ding a hin ha cha first biometric ke tin ha chu le personal interview mo ding a hin na biometric hi masate te ding interview nu kha ding a hin kon kha chu interview ma sa biometric nu kha zong mi atu o min na chu adi lo he chu a hi ta mo cha su kha le gang chala na ki su di ki ding ai a bol thei ho a he team ho to na ki ho to de biometric ma sa pen te ding ba na interview ding as biometric nga chu fingerprint ho la de na document ho check ding ai iam tia na document adi lo akitu lo ma le chi biometric ni ting la chun abon am ho ko man na saya le na su di pi the na la yo he ke yong chi chu he ni i visa slot ka muna DS-160 to DS-160 renew ka bol kit ya chu DS-160 ni ka ne ya ka lungi me hin ewan chini khuwa chu abon ai su di pi mo ki cha no ding na aza di document no so su che tel interview ni khu ting la interview na to wa ya chu visa chu namua hi le kon kha chu within 5 days ala do de yong maintain na form visa yong chu po sa hong ki thot de lawyer fill up mo maintain nang ma tan office na ga kila do ding ti yong ume he ya chu nang ma tan na ga office na ga kila do ding hele within 5 days so office biometric na bol na office chu na chi ding na ga kila ding na ama wang po sa ding ana fill up hele po sa chu phata cha na message na check ding na email na check jing ke din na cha ko na chu na email na fill up pa na phone number na fill up pa adi jing nga yin ja information hung de he ya chu cha ko na chu post office a ko na postman an tha ding he na chan tha do ding he tia chu achom lam pen ta an na he the pen na kan ga se hi ka ke pai Thank you.
Laya sun visa ki ti atum da le kha hilo na passport ma ko passport visa ke te hi Indian passport na nei na ko na mo hen silan ta de we na silan ta de mo he chi chu na passport pa hi na passport na chu visa chu stamp ki boarding hi chi chu nan ke choi di ti nei he na passport collect a chi tin le Aadhaar card copy xerox copy yeah to chu passport hi na man collect na ki bol thu de so visa hi na collect tho de nga hi le ai pi le document chu agi zo ngai pun na abo na chu choi chu se pu ne na ki chu ken dong ka bol le na a chu khanin document chom kha zong an ngai an do the na khana chum hi the khana chum hi the ki mo ba ji lo ya zo abo na document chu ik choi po po le an sei sei chu ki the na yong chu hi to hin mangin git mangin financial support lang chung chang pu he khat nang ma na mu dan le he dinga poi mo ko na apply in bol khat student visa interview to ding khat chun visa interview to wa sumna parliament do teng le ka bang document support na sponsorship bang pa hi ita bang ani ya ngai cha pa hi se ta chu US le khasim na dinga hi pi line hi jong le theology han nang secular line hi jong le manu ma pa ki gong pa chu stable hi nga hi sumna pa financially manu ma pa chu itla university lo le college a chu ga aluna hi le ti sei da fees ho umna ge na to na eja kai hi boilo helin ki pi theinan tai lo le nei theinan te ti pa chu chi chu nga hin ya chu langa organization ham church ham ko ham ka he poina alam pi ha chum te ding hin ki cho chu ai man consult ki bola hoi ta ki su tu ma sa nga jin chu ting la bo chun to vi sai ti ho cha ban ban na chung chal the ya chu e sponsorship hi thu pi ma jing hin ki chun chi gel neu lo de hin tin koi tabang to hong ding lai ho hong ding a ki gong ho chu apply and boarding ho apply bol sa ho jong ya chu sponsorship pai hoi ta ki su chedowa redia ngai ti pa chu ga se no ma hin ei ma chung changa chu detail ta chun ki sei jo pon tin iza kai ang ki chaya acceptance letter ka mu jo chun si sponsorship hi sponsorship guarantee form chu langa ko na ki kila ki cha ko na chu ban step by step ki chal ki da interview ba chu thupi mo mo hi hi chi le kha chu jaw lo boy hi ja chu document dang yo sim chu thupi nai na jo loi pan se banga chu evangelist pon se banga chu ai thele documents ho hi file khara agi jong he par bon cha ke po ding awang ala chu chung chona thupi pen kha chu sponsorship letter chu hi chi out te nga hi chi a chu chi document jo si chu thling sera ki po ding interview a chi de ya chu sponsorship le kha chu very important abong lai chun sponsor ka ni na at ya nga proof ani lo na da chu le kha mo tin chun boy ti na ki pa min tu ne interview chi ding da la US muna le kha sum sin no hom tam ta en angai cha zemo experience na ni wa ko na nan selo ki pa min tin avelo sin lo ya pa chom tin amwa ko na he do o na concern do no ma mo le in comment min nang su na kan no chu hum ki le form ding hum ki le pa ki ni amen about Kevin thank you amen